Najčešće pitanje je da li sam kandidat za laser. U pravilu, možemo reći, bilo koji skoro pacijent može biti kandidat za laser, ali zavisno je o tome što on želi i zavisi što ćemo na pregledu naći, kakva je njegova rožnica i kakva su njegova očekivanja. Mi čak i pacijenta koji možda primarno na pregledu se ustanovi da nije kandidat, možemo pripremiti, prilagoditi da bude kandidat za određeno vrijeme. Tako da u stvari tek će se pregledom, znači kompletnim oftalmološkim pregledom, ustanoviti da li je kandidat netko za laser. Jer često pacijenti čuju negdje ili ne znam, pročitali su negdje da se neka dioptrija ne može operirati ili da se ne znam, astigmatizam ne može operirati, što je potpuna neistina, jer znači može se operirati i astigmatizam i čak i dioptrije iznad 10, ne znam, u minusu, pa i plus dioptrije vrlo visoke se mogu operirati. Znači, vrlo je širok raspon mogućnosti laserske korekcije dioptrije, ali naravno to je opet vrlo individualno, treba svakog pacijenta pregledati i vidjeti da li je uopće to najbolje rješenje za njega.